atiriri taru ngirora maundu maria macenjetie thirikari ino itana ingira ri NSSF yari mbeca cigana ni uga ciringi 200 uga oguo it was 200 ni cia andu othe mari gwicoka gwituika ati itonga na andu angi matingikate NSSF ira at 6%. Yes, as we are speaking na ni at 6% ya musara waku na employer nake gwikirire ki 6%. Haya twina housing ya 1 point something. Yes, nake employer affordable amachio nake thitigwo ithiaga. Yes, haya ucoke ume hau dollar dollar before 2022 the dollar yari ciringi 118 tondu andu niguo mahenanagia muno. It was at 118. Yes, thirikari ino yaingira ikiamba gitengeria dollar igioka 160 oyo yenyewe igicoka ikimicokia 129 haria riu ikoragwo balance ire. yes, o hindi iyo ririkani atiriri beturu yes yari ciringi 158 wanyita ikiherio nyamu cietagwo subsidies waririkana ikiherio subsidies tukiro tutingihota ati anga ku maintain anga thirikari kanigihota anga tutingi sustain subsidies maguta mokire 217 niguo mahaicire riu magigicoka riu ningi maguka 178 riu meki onu naitaki 198 no menye maguta macio mena subsidy agri 60 billion 62 billion 6.2 billion mena subsidy yo uka kindu gitagwo NHIF contribution yari 1,700 riu tha ici ikoragwo 2.75 riu ica aya tuke tokeni mundu araicite wega mundu akaiga atiriri ciringi 100 ri cia kuheaga unit 6 cia tokeni tha ici cikoragwo cia 3 ona mutimenyaga wega kana ni mugacikora kiroko ukikira igana ndumenyaga kana riu garikora rucinde VAT yes yari 8% kundu kuingi across some sectors hindi ya kira nukurikana hindi ya covid na yacokirio 8% gicoka ningi kiambatira reke tukiuge maundu maingi ni magicenjetie no gutwikaga atiriri riria maundu ma mothe marathi macenjetie na makongerereka ri kamundu kaheo getagwo salary gaikaragwo atia karugamitio ro hau karugamitio hau getagwo salary ndungithi kwi mukwandiki kumwira ati arore space slip ati ukinyandika space slip uri ahanaga yes na umuthi urore uri hana no uri hana that one no yes utigare kuko there is a lot that has really changed una tuyuka nginya horo wa ngari na andu iri I don't know, but I don't know kana we are headed in the right direction. I don't know. Asante sana na ikoro hau na we